Shubor nakaslem jong unongsan hima. Haga skining kong jong kata yo kinong kit kam bapher jong ka party congress na West Khasi Hills. Haga jingalam uba Bormanding nonglang president ke district congress committee. Kila no ya ka party congress badrung pat syaga sem jong ka party NPP. Ya kini kinong kit kam jong ka party congress na West Khasi Hills kiblalit bandrung syaga party NPP. La yo ban pdiang buramru da uba president song president state unit ka party NPP. Haga juga por kumu deputy chief minister ka Sarkar Jila. Hagjingalang kebelalong Palau ke IB PWD Upper New Nongstein. Shu hakani jingalang pedang buram yagiti kinongkit kam ke parti kongres. Ladan langru uba Gigur Mirthong working president ke NPP West Khasi Hills. Uba Gabriel Walang MLA ke Nongstein. Hagju kapor kum secretary state unit. UMDC ke Rambrai uba Lur Shai Kharbani bat kiwe di. Uba Bormanding habakran hakani jingalang ulaong baka jingrung jongki syaka NPP. Kalong da kalinti trekam om baki syarung Klem dadan la kajong kalinti trekam, bat nadu baki penbet bandrung kila yo bandikendo ikinong yalam nadu ki state, hadu ki blok, kumta ter, bat kila le da kalinti trekam, shua ban sarung hak NPP. Kibabun ki jingkren ki balai pojat lai poskit handai ngimdai bandu mensiam namar hakirin san social media ngi juyo i kajing pa kajing keno kabam ithu ithau shu. Handai ngakwa ban ong tangkaway, ken mau bha wat pet than bat sngap than Yaka social media namar khnai phopasan ki deki khubor thok ki khubor lamler ki bomdan jing shisha hangno ong uba prestun 14 lingkoi lamprang nongrum tom leli ya leer masih Kumu Presiden Joka State Jong Ibarakaway, Babor ka tim Jong Pi ngipdiang sengaw bahaya pi, siya ka ka family ka Jong ngingum jo ong ka parti ngong ka family. Yalong mentang kum siying si sen hapo ka parti NPP, hapo Jong ka jingalam Jong Konrad sama hapo ka jingalam Jong nga, hakabede bat ka jela Jong i hapo ka Mekalaya. Tekadeiru kan National Party ngatrai babor relatif bahai ibadan hapo kan National Party baki bawan John lu akan National Party ini dikiri orang ba ki bapet cengai ki basutu ya ki jingdot kam mane join na kan National syaka National tenanta ngakwa ban kerpatu ya kinong yalang Jawa District baki blok borolai tali kumapelapan pau pas ngobha hadin jong kaniga meeting halaki jong ki blok halaki jong ki constituency ban ya khot ban ya werlang ban ya trelang ya kata om tang ha ka blok hangre hadu ka district level kama kini ru kide kinoyalang rotba jong district bangin ya trelang ban pentelun ya katam nang ni syakmat bat kajing pen kre kajong ni kalong na kabenta ka election ar hajar ar popra ngapor kalong kum kinong trei kulum lang balok jong ka West Khasi Hills tongin ya trei sitom susu bangin yo ya kajing job kapadon burom na taungan nem ar hajar ar popra Kidan bun, kijing kren, kibalai pujat, kibalai poskit. Kijing keno, kibalai pujat, lai poskit. Dan lai ngimday, bandu mansit. Namar haki social media, ngijio i. Kajing ya pa, kajing ya keren, kajing ya keno, kabong itu tausu. Dan bakal kapanakwa, ban ong ya pi barok kalong tang kawe. Kan mau baha wat pek tan bat wat ngap tan ya ka social media namar kini kendai 4% de ki fake news i kubor lamle ki bomdon ka jing sisa hang dong tan 10% le se ka bande bat ka pentap luk ya ki jing mut ki jing berkat jong ki babun ki bala
Tena kata kadau kabangakwa ban ong hang ni kalong. Ka parti NPP kayen. Ban syakri ya kacela jong ni parok kowe. Ban syakri kerpang ya ka West Khasi Hills barok kowe. Bat lengba jong kanika parti. Nilayo ya ki mati ki batray kam di jongi. Haki sectors ki baper, haki department ki baper. Bat pinsan nang yo issue nang is kamat. Yaki kam ki bangan nginang petuluk. Hakaway pakaway kasnong. Bat hakaway pakaway ka constituency. Kabaha hangni hapo West Khasi Hills Jompi. Ngatry nga siya pagkanmaw kandiat kasurok na nong stoyn sa maway. Lade kaway kamati kabakraw. Ban yat titlang ngakwa manyatu yapi. Na maway nilaray kansna kasurok pan pemiang tiyanong jeri. Balengi kwa banle kung da namarkan ni kanday ka economic corridor. Kaban connect ya karanikor, kaban connect sa Bangladesh, bat kaban connect ku sa po South Karo Hills Barokaway. Bat kani kaban omduna ya ka lais paklur kaban ininvest. Kani kalong pijimentoy jong ka West Khasi Hills Barokaway. Ngakray ban ya kren ya bijing sisa 4 don sorkar naru aja Jakarta. Kabala ban pelut por ban pelut hakalenti kasengki. 4 don sorkar. Ngangla don na sorkar ru aja lai. Day tat haw aja katrabat hadu kane ka klipmat ka pabentang. Baka jing pelut pisah kabe day bat ka surok. Om dunasyu ya ka khasan hajar klub. Ken mapi kata. Kalenti terekam. Om bangin surung, klem dadon laka jong kalenti terekam. Lalu kabangilaya pandai banrung, ngilayo abania kendo, yakinang yalam kejongi. Lalu ka state level, bad hanuki blok, kumta teter. Bad ngilale da kalenti terekam, baswa kabangin sarung hak NPP. Lamar ngibat yikikam jongka Kongres Parti kum kinong yalam ngila tendal ya ka designation kum kinong yalam bat ngilalay pa ha kinongkit kam jongka Parti Kongres ban priang bat ban risip ya ki pro party jongka Kongres ka bangibat mangi ngilalay da kalenti ka badaisan om bangin sule klem da kalenti bat ya ka bangila pa ro ya kilis ki jongi bangin wan ban rung hakane kapor ngilale da kalenti da kaji sutulang nado lightly ki blok bat rengkat bat pi kum kinang yalam bang apan pau hakane ka we ka ski ba we udah khat jongi ulam la aban wan la pon yang aman step markadang di kapor syok ba te wong batom lele tadi tang iba di lengdok na ketika dong ketai melangsu legin sanang penbit penbiang haki blok kijengi haka sengsan percay ngaru sar ngawak de way uba kontes menin ya ka election haka MDC ngayo ada yang sans pa rupu sobol tangkum kajing persiang kemarin ngai buram ro ki karo nang tei kibelian no siang lem ya kabur ke jonga bat mental mereka jengai kajaka lani ban wan rahang ni tang bangin sale aru presiden ba alur syai hapo konstituensi ki karonang teru ki ai ya kene ka komitmen kum kinong kitkam bangan jono sa ka parti NPP mentakas ni kakum kajing yo i ki jongi ba ka NPP imat kendang wan ka NPP MDA 3 ong mentagi ong MDA 2 imat kendang wan ka MDA 3 te sa kailang ini hukum kinong troy di jongpe bangin ya alam ya kajing no sunyang na kabenta kan bang idar la ijong isa
Tihani ngiliawan tangkum kidukot kiba kamsa kamat jong ka isi kajong ikum tu balayo ban pulay tingingit baka burom kajing pediang kajong pi nalang berkat hakini ki por ki benai ki balalep ladep ngong tip bendalik terwah ke LPP kidang pediang neang Rina marbangi layak kun persya na kapor Singapore Rina la pulay ya ka politics Lalai totally Islam melalui skor politik sa. Ngawat ba omla ban to dulir. Ya ka politik benong kakap samingi kakap bat kata. Syasetni kakap bat kata. Tekan dan longsun ka bamot ka jangan long. Om dan longsun sa. Om dan paraloksa. Ngri ka ay kakambang iyo ikun kinong yalam. Ngilya tre ringkat-ringkat dagajing snow to ujimor. Kata kani ka jingrong ka jongi bat ngapan pau hakani ka po kum udekot bangi rong kum unang yalam berit ilang rong dak disignition ini youth presiden jongka blok ro jongka ramprai la rong lang mentai dei bakut but i district presiden jongka youth rong lang mentai idei fasen tiulendok ti ubabor urung hani dabur pus margabat ya ka blok kum u presiden jong rambrai jengam ti kum u distrik lu hanga jong bor tingi kami lenti bangin ya tre rengkat bat ngawer ngakot ya kitu ki padang artatin isi naga nongstoin bisi silo yang irung no nakabasit kabasay bangya trelang rengkan manubok presiden jangi uba Gabriel bag ngingit bay ba Gabriel lo hadin kini kibenay unsa organize rengkat ya ka party organization bang ngingit iba alun syairu kumtahi bangin saya ya ka organize